maka apa na pakai ini katanya ini cili malu kali. Tadi apa na pakai ikaw man tumbutan. Katanya cili malu kali. Buta be. Karena kita lepas kali kaman. Ang malo mangin jerita busuk ta kare kana tin nancin. Lebih ko nabitin ni order ni mak kanibuya. Ang malo man tin nancin. Apa na baca niya napita ya? Ano lagi kurangan yang diboli niya na baca ya? Kung nanenek niya na baca, kaya na di kurang. Yung kajari tao, hirinenek. Nagkatindi ka na dibaca niya doa ya. Allahumma ja'alni min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dibaca ni bintalong bintuyo na ni panjarigi. Kung ito magiyan na tinisinik ya. Kaya niya nilannya, nggak tinisinik ya. Unang jari. Lari kurangan yo. Kering, magpanan na, magpahan ki. Kering, ikat tempat jari Pak Rindring ada lekangku. Ikat tempat jari Pak Rindring ada di sampingku. Ikat tempat jari Pak Rindring ada di bokongku. At tamuli ni Pak Rindring ada di nakke dan teno matong Kayak ini cinik. rindring. Kan punang jari cuma doangan no. Ini cinik ko. Punang sepet niya mahangete. Limbang mo ko, sa tingkag ko. Limbang mo. Tayo na ditahap ko to. Apalagi ko nagpulisi niya yung tinro mga kamu nyo. Apa? Kantara mo pang tanjo apa? Pulisi yung tinro. Tidur. Mano-mano no poloyo ito pagkaragalan nyo. Ika po na pulisi niya atring niya. Hati-hati mama ko kasi kinakanjari. Mano mo ba't ka ng malo ka sa kasupirita ng umurot no. Di kilala kurangan nyo. Pagbuangan na nyo din ay ni Chiniki. Ika mana ni baca di kapagamayan. Kalau tentu jadi kate. Nasa bakate nasa manan na jujur mo may gupaw. Ano bela nasa manan na barak ka karigat ni jama. Kagikuta kami tumigalit talala na tasyal no. Pagijaman ni Relino na bisimil lagi nagisalawan ang pagijaman. Nan nandiyan masambutan lagi. Oh? Akhirnya ato niya nagareola mana bisa vera sa panay urin na. Bila ni tanong na nagkulo ng ulit kami ito. Ha? Apantita? Diyan ni biasa kung kanakat tiga makaman niya. Alam ko siya, masigi nung mundo sa Sarawa. Diyan ka makaman ni tampang paling aparak ka, masigi ka mamin. Tapos tulong masigi mo tawa, lanya salawat na. Lanya bismillah na. Oo, di nga. Jadi punat doon ang kao, tadi saya kira doa na tarima. Nenek Nuriyolo, tena niya nanakana, Allahumma ja'alni min bayni aydihim sadda tena niya. Nakana niya bawang, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalangarin takarin, ujuk yung mata ng luwa, kusinrit ujuk na langit ka, at takarin kutong alak ng asin. Kaya namang ngiwi mo lipat na kami niya. Kaya na, ngayon tingat tanigutak na nagjapat ka ni Paris. At Paris sa kisaray kulatala na ni Paris na tunga, parang katla, ilabarang na Muhammad Rasulullah. Nalo iloro, nagjaanda. Ang ginin mo, tinasikali niya ang Paris. Kinato ng kapapatuana, kapalukalo yung kapalina. Kinalang Paris ako. Doa. Yolo! Tayo naman ito, Paris sa balpalukan. Kaya naman nga, piyano ko namin, palupalong tinasikali ang papalako, kasalabachay. Ay, baca nyo nga nga laguwal barang-barang na bachay. Baca salanga. Masali, pabali. Nanyo eh. Ang jari to, di na bicara biasa niya may karangya na pala. Karena nga pa na ni panjari, kataw ba niyo man doon, salawat na dolo ni kan yun jari bacana. Kaya nalipat na po pagpasati na istilah. Pagpasa? Pagpasa. Ano mo bigyan pa to? Bicara logi, katauan. Pagkulin na ni kukulin ka ba ni TPC na tinatapos ni Pero. No? Kaya na nagkulin, nakakarapas. Kung nalogika ni pare, ni kapil, lagi na mo, kung natutiro ka nung kung cherak eh. Ano tipis eh. Nariolo na yun, nga po nalik, pag pinaparang pangamasiri, karay nga kate, mga karapero, potote, nambi. Nambi ginawa, potote, nga narunto, kang inyo na inyo, walang na po niya nga. Andat mo ka pa. Nakyakalay kung siniginan, kung bumantok. Banda po niya. Yun. Kung kanapa ni Baca, kakano kumasirapan niya na. Tedi hapa kumasirapan niya. Kung kana niya karengal na magkarungkod rin niya wako na bimuha raga di barabag. Kukuleng, kukukulo. Napasaro ka na ka, majing niya. Asing kubaja. Kukung kubasi.
urak kugalan cerak tambal dan teman-teman yang akan minum kami yuk ang panakalan lay purawa batisik na tira sa uro yan mo to betay puros mo galin na pakka mo amanta mo klasa alili anjari yolo ano to mo Katulad Jomi nakatoko ka kukulay Muruni niya. Baja asing ano dan penunggan asari mo nanti nabasa kata to bahasa mo diyan Tambus lagi. tiyo Kaya wala niya raw matuloy. Dah. ikaw nga pa yun nagdari ka pa nolo pagpala kaya binibarat na kalongko jadi nagtumasok ko masa nyo na pero ka bunga di kuno di nagkulit barat ka nagkate dyan di nga mo lang barat ka kakate di pacapat pacapat dulu magikat di kanigana ka iba magkala sa amana iba kanya nagtinusin na ikaw makapay na kahibang kata tala sa modeli di ba o pore modeli na Mingga pun ni kada pagkasi ano sanang nga wago yo. Oh? Mingga pun na model okay la. Ano hebat model kaya? Kapli magi-auto lang pa mangi. Kaya alam ko nagchat na dyan na rin ang kasara na kamata. Di ba kasi nabit ka na auto? Tayo na to, hindi na kasi nabat ko na. Kaya to, nagasi na motel. To? Kaya kao ka magabit dyan pa muna. Kung nakabiling bunugan pa ka pa ng motor, maulungan na rin. Kaya makiwatang ka kami, magkakit ka sa Pilipina mo nila. May kanak ka masuko nyo, nakta nyo masuko nyo, karena dyan giminikal na sa kakapa sa lahat ng ating bismillah, asala-salawa, ng panupak matumagi, ikatsyagdihan na talaga ka, supaya loob ko barak ka, nakta nyo masuko, kadri ako lang niya panrita, neteno mo panrita, jari kata mo, jari panrita ni kalenta. Anjir alam pun nanti kau main dengan panrita jama-jama, tapi itu punya marah na baca lebih bismillah na salawat na doa ngani. Kata Muhammad, itu ya pakai tujuh panrita. Ikaw tahu mo bismillah, ikaw tahu mo salawat, ikaw tahu mo doa nang puluh jam panrita mo kerja jama. Anda lang jadi panrita ya, ikaw lang yang tumba jam, jadi tidak segala apa. Oh dia. Anjir ya Allah rita nih, mana tanda mo gini ya kamu juga pun ini ang pagkaramulay, ini pagkaramulay nana. At ito, magiliting ka sa masigang tempo. Ikaw din naman, paramulay. Ikaw din, irutok yan ni barang nang ito, hindi niya mayaman. Ang nagamagamad, nagkataw sila ron, apay ba't jamba man pagkaramulay. Ang kalaransing ka naging apam, itulong araw lang ni Karima. Kandak, tebe dyan eh, hindi ko pa. Masuk ko, kung napangin, kuha na bajig isang bayan suguno. Naipili pa kung isang bayan duha. Napabagong pagkaramula. Bismillah ko wajib-wajib, assalamu wajib-wajib, nang palupaji, jilid pala, karaing, asik ulamong, asik utaya. Paji, jilid pinang, tenan to nagpasaro, ruko ka, kami mga asik utaya. Tenan to nabat to si suwang ngakur, kami mga asik utaya. Tenan to nang ngakur palawa, karena asik utaya. Tenan to nang remon to wering, karena kami mga asik utaya. Tay wering. Ang majig, bismillah, paji, jilid pinang. Alay mo ko bismillah sa kabansugon eh. Betul? Karyola ka panritayan eh, hindi panigiyo, tina sa barang. Yung karyola tao, tina niya na magikupo, tina na magiradyo, adjari na siya. Ano lang rin sila tama na to, asin na. Itinggi, ginasin na. Kasi tinggi ryola nila, mga silopo, si magkakopo. Napatulat, tuloy minini. Jadi nitinggi, asin na. Notay, asin na naman ang tinggi, asin ko. Iya bodoh. Patana sedap dulu. Ajak. Nah, coba minutakan petani yang ngomong nanti nama tama cantik. Racun pupuk Pak Jekon pandanangan masina. Kengapi pantar wasilin nasi apa? Tangan kira raya di tanah ko 5 taro nya mga gapa. Bukan na men pagar mulai. Tidak pagar mulai pas auto ko naman. Oh, tanah suruh men pagar mulai. Bagri kau jamani. Tapi jahit ka na kumaji din juga tustasnya 5 taro na talaga juga ya. Kedua ng imen na 1 taro nya setengah. Bukan na kaya dyan ang pagkaramulay ka dua-dua ka imahin karena boleh gantung apa lo? Boleh gantung ang miring. Intinya apa doang apa? Ajik doang anta. Sal. Tingin ka na eh. Nagtuntaring nga siya na para siswa siya. Uli. Mapa kau na naremo siswa siya.
Terleo lo patana ng ngandre siso. Iyo. Ane siso ang ngandre si kanan. Iya. Tak balik betul jam bang. Tak kira lo mau tiri anak rapung siso. Untuk dikadokan. Iyo, ane ka magaman ni mo tiri anak asin karena rapung siso. Kalau pada betul jam bang. Iyo. Itu kan apa kajari ya kan. Ale. Iya mi. Kalau coba doa bantar, kena ba bising na ipakita ko giniyo. Kami ko malam ako mo. Ya lo kalau bantar niyo. Dari pun barak na kalanya pa, tapos putar di kata. Maka tena bupatiang ini lanya baraka kalatala lalantalasat na biasa kang ipunanit kijama bismillah ki as-salawat ki ad-doa ki insyaallah barak kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka biasa itu jamaah. Airin na tumutira na. Kumah sehari deh. Apa yang buat puasa sehari? Tidak bisa gua. Enak. Itu yang terjadi ke ibu. Satu hari. Gak saja di bagian yang kilo mah. Jadi kan kayak kalau Tommy masih jadi dulu. Sehari Jo, satu hari. Satu hari. Satu hari itu sehari. Sehari. Orang ketemu paham. Dik lagi. Sehari dek. Mudah-mudahan Pak Japatnya nyemang Rilino Tanjana Sipakna. Nah Pak Japatnya tuh ini melampan. Pendapatnya di sini pendapatnya toh. Di sini pendapatnya. Apa Paknya? Iya sekarang nabi lah. Manis, hitam manis. Apa? Enggak, Pak Japat ya. Itu nya mi pun mau dibikin aja nanti kamu tapi enggak kata jangan. Jadi kan kau Pak itu kawan. Ya pun ada manis. Ya toh? Pak Japat ya. Mun dia menyelakukan mudah-mudahan Allah sak Pak Yai. Lampan Pak Japatnya tuh main baju-baju. Insyaallah. Sesuai dengan Karena nama itu biasanya identik dengan yang punya. Nama itu identik dengan yang punya. Jadi harapan tak sama mami yang kira budak nikah. Jangan terlalu banyak kasih. Sapa murunan dari pagi. Anu dia mami dia paling tua kapang dulu nih. Berarti tua anak di kapang. Hanya baik mati ya di. Masih gitu jalan apa. Bambang tuan jalan. Kung nakatingasing ini, erot tangasing kapan di kanas para salo-salo doon yung ikaw dito, di? Tapi yung jalan natin na ito, nagkulo ni prediksi. Kasi kiro duro na sa lorino natin duro yung dikiw. Netong itaw kasi sinapala, di ba matiya? Kaya itaw parang, bagi ka naman matiya. Matiya naman, di mati. Nagasi itaw man lagi mati, mati. Jadi may mga niyak jalan ka, nagkulo ni prediksi pa. Intinya, napa bagian palasak na kisah dia mah? Intinya nak pokoknya yan yung tunupaan rap nanti nung sa dia mati. Jangan ni kugutak na mo ginibangian, sa dia ngasin di mati. Sekali pa, kurang tak sige sa dia ngasin di mati. Insyaallah kawan. Ini dikutak na jadi. Kasaba, kaya na ukan ni ngasin mati tidak ya. Itu salah punukan ni ngasin mau mati, dewe ya. Ika pun ni kana sa dia ngasin di mati harus disediakan. Harus siap karena biarpun mati datang di saat kita tidak menanti kebiasaan itu di kanan tidak apa-apa dibangian tapi tetap jadi sadia maka tidak ada masalah ini jadi kamalak kebat mati ya nanti ini kisah dia anisam itu pun niat tahun lampang patiran nasa dia pak masih tenjak namun sini pun niat tahun lampang patiran nasa dia tidak tahu itu nagak ketanan na lampang mana tuh barak nagapan pasilulungan kamu tasadian deh Siti na sana sige na review ni karena ngapa ito tinatawag na sadia lama may kapon na sadia lampan tu kalau te kalau pingat kalau tu may caramin ng pala tahu sadia man tu kama to lalan yung kamatian apa sadia ti alam papat ko kana rajeng ti paris say bukod rajeng ti paris say kalin karena punamati adalah ngapa nak pikarin pare-pares sa tong ikaw menjo kaya nananakana istilaya tiba masa tiba akal lamate pa ko na paniyak kaya besogi ko sikri la ilaha illa kato tabiasa ko na sikri nabiasa may no besogi sikri
Iya nang maralong mo rin ang panagara, oh, sikiri. Kataw ta, biasa. Jadi kau ngasih di korer yang pinat, la ilaha, anto nang tuta cak-cak, tentu. Kataw ta, lipat tahu sih itu tunat talan sa kapag biasa may la ilaha illallah. Apalagi rat tunat talan sa sanya ng paligo di mana. Sa parang mga pom, yang gigi, pom, ipabab, pom, kaya naman to maraming liwangan sa bom. Kung namahat ka na sa ligid, ikaw ka na, la ilaha illallah. Yang kata teori dulu bom. Bom ba din ko ano yan? Bom ba din ko singkaw? Kaya na sikiri na. Sikir kita itu ada tempatnya. Dapat rezeki, apa sikirnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak bangka ki? Apa sikirina? Astagfirullah. Itu ada sikirnya semua. Sini tianuga apa sikirina? Subhanallah. Masya Allah. Melihat kekuasaan Allah, apa sikirnya? Masya Allah. Itu. Yang ngasih tampanan. Jadi pun na dipakai mo nasikiri ka na lang talas ha. Naman situasi ng midalay ka natin ni sa kuhilang nana. Akhirnya jari kebiasaan. Lakat pinyawata alabisa karena biasa. Mana pente ni bijan tamay ka na la ilaha illallah. Tau biasa menton ko. Ikaw to na monrang nang pasikir ko la ilaha illallah. Wajib na kota mo na ilaha illallah. Betul? Ikaw man atong igay may job sa sikri sementara monrang ko sa ito sikri rapi ko na kumaton tinulong missing. Tinulong biasa alele. Yes, cajagi. Ato kan pun na tahu di ko di paksin na baji sikri na pasisikri. La ilaha illallah padisi na kare la ilaha illallah. Padisi na kare la ilaha. Padisi tapi sikri na pagdalen. La ilaha padisi. La. Yo. May kapun na to biasa pikir bom. Bilang paris yang tu bilang anak paris na bom. Oh, lelek bom mga paris ini. Para lama te mari bom mga. Ini ako yung pahinga di ko eh. At ni lamate mina tina sadar ay. Orang tong. Apa na kana? Orang yan bom mga. Kapag simatol bom mga. Akhirnya mati na ako. Bom ba ginagana? Iya men ni kana tu mati bom maka. Asli na minne. Astagfirullah. Bom ba ginagana no mati? Abang maton ni ron diguguro ka. Apa na ni ko tanang karo diguguro ka? Bom maton jawaban mo. Nakaleno. Tena na kana ako wa la ilaha illallah ka to sikri. Bomma. Nakaleno na bom ba? Wala. Boleh. Ini pa mali ka ko ta ko bom maki. Saren mo mi. Umur ikalele. Umuru no mi. Lele. Tawanya na. Man na wala ka lang pares sa kon na. Katay palu-palu kini pakai masan sing kamanya na erang eh. Yo palu judul nya eh. Pernah natabo kalat ya ko. Ini palu-palu na teraw puta nang kon anu sangat 70 sulapan na. Ha? Anu sikali ko napatunrun na anu tani buntula ko. Panrawa ko uray niya pula di dalam tawa na kanan jo. Penjelasan na nakita sikali ko nitunrun talang ko nang sangat 70 tahun perjalanan. Bayang kamu jo pula sikali nitunrun na kamatong ibelata na manjo lampas sa kamatong puna jak pagi sangat 70 tahun matep pa. Coba mau jak pane lo sakit sangat 70 tahun. Gitu tau minjo lampas sikali nitunrun. Yo. Coba. Atena aja natunrun ki. Angkat jinay na yan malaikat kagamanya na kanan dia. Malaikat mengangkat saja begini. Hah? Na panalampas sangan di palu-palu na. Na panatuju ki. Na kitalan na sa belum kaki. Na tuju yang ki. Siapa sa kaki? Siapa sa kaki? Siapa senti? Ya, jadi pun na sa belum ruang. Ada lagu ini jadi pawat nak meter-meter ng tolannya. Kan masa apa lagi pun natundrong mga ono malo ko mo kawang-kawang ka nagbom ka naputar ko apo ka na ngene wala so enjo bajiki sikrik no ha bajiki sikrik no la ilaha illallah masyaallah Allahu akbar amin ya insyaallah di jemaah kadero asin di ande kadek di akhir hidup kita husnul khotimah. Jadi benar ke husnul khotimah dibaji ki pamutranginya, dibaji ki panggaukan.
Nabaca sumpan dengan siri Quran dari surah As-Sajdah. Ayat 92 dari sini. Iya. Ayat 92. Walau tara ijil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim. Apa jawaban Tuhan? Kak dek nucini itu din keadaan dan juta di akhir apa malam lagi. Tapi mau malam gerok katanya nucini. Urusan tuh. Ini gue masuk dan anak dong kurang. Seandainya kalian melihat situasi yang mengerikan, kada nucini gitu numpuk malam-malam. Dinain je pag malam-malam tajak dari akhirat. Al mujrimin nakisu ru'usihim inda rabbihim. Enjo salang at pag malam-malam tajak na. Tau tinaya na murangi rikaray na. Tau tinaya na bajib panggawagan na. Alias tau bambal, tau kumbal, tau kodal. Ini Pak. Ang nga pasalan na, hirap ito kamayan nyo. Arawa mo tulundu na dalikan na karaya kami nyo. Tau dun na. Pati mana barang itu, nga nagtarsi ka rin na sala. Sala mo nagtigan. Dari pun lang niya tau sala nagtungin dyan ay. Tau patutoy ng tuan. Raw tudundun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim napadundum yulun nang dalikan na karin. Iraw man yududuna ng pagkana. Qalu absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pagkana min mari karang raw dundun karing. Farji'na putira redelihin. Dari itu pun niat tahu kana ini kasih niat tahu kana. Tadi kau ditugu kematian aja mangi. Amotir itu mai. Ini kebajik aja tidak kira amotir. Ena nanti amotir antu tinana jangan batu. Nanti pinana dikurang jawaban. Akan dundun tuh nangkau tinanya puasana tuh tinanya ros sambayan tahu gigi ka tahu pabesi besi ka dundun tuh nangkau sana dia lah. Dan panakana parjikna putina kan. Kalau sama kalau ni putina. Kira-kira pun nanya 20 tahun mati motiran kan aja. Saling sige di sa tole kung mati ko sa kampo kanyo to tinay pagmati ng pangasin. Jadi ito na din iputere kamati dilipit pa kamala. Dari temo kanay kati kodin tumanyo kamatian ha. Kati kodin nyo lang pan na motere gitu. Tena na tiya motere. Tena na lang batun. Nani gini Quran kana taw manran salangan to kana parji na putira na kare. Nakmal solihan kareng. Kapwasa to man pura rumalang kareng. Lasamaya to mani mo na rapi watto kare. Lasidak ka to mani mo na nadalek ko kare. Lamangi man na jama bombek ko kare. Man na patotoay ko to ako kare. Ano marapura mo dalagan ng latalo kana labaji man na baji man. Nakmal solihan inna mo ginung tapam man kare tapam kare. Apa ko. Kuna lalo minyo keadaan. Sasalanang antun. Memang dari Allah kita tuh nanti aman. Salah nanti memang dari Allah. Ribu kotoni manjina 16. Apa pun. Masa selalu kan itu di akhirat mau. Lemot terku punya rasa bayang. Lagi naik rasa bayang. Dia main rasa bayang kalau kalian numamin masih. Kamar dia gimana lari. Antama ada yang gimana tuan. Itu kan tahu 30 lu mati nih. Saya apa ini ilalang apa. Ano mana ding iman na karin lari. Nalas na pa yung sagat ito talungkulan lumatin. Dari tena mo at tuno lang mo terpesti. At tuno di tala sa. Kanda ka niya inja matumatun ni katala sa injagi. Kaya ka na dyan nagkakamang ka din sa sambayan. Kasi naman di tena. Para labat. To sambayan mo mo. Apa niya pikira nga. Tekong ka na labat to at tena. Si kamante na to. Panrato niya mo to. Pero si kamante na nagkumusambay, usag ko na si kamanya. Asalaan na yun, ikaw mga may sa kalabat. Ito sambayang maging. Ito. Anan ni rumal lang nga nilay, paan na yun. Kanyayin niya na ako pinasasarang kali na muna nilay kung rumal lang ha. Nasasarang kali na kadap ko sa kumama. Di, apa po. Rumal lang nga, tabi si May. Kung nang tungami niya palilompo ko, ba't yun ang sumpa. O, kare. Kung nalak ko yung urong ko naman eh. Nagkimi ni palikas sa puwasa. Kami lang hindi. Dari orang si kalin na lang mano mo puasa iya wala ni kodoan to nang panangan pirang lumamin yo te ori ano mulai magtulaw sa kanang situasi kana na puasa mi sintawan at tama puasa iya ano rupa-rupa mo to garing alala
Di na siya puas. Di pag isito tapos ang panangan kada puas at mama. Ano mga pala na. Kada siya ano mga nalak mo nak ni palipad ra puas. Sa ka mana mo yang ginamahat. Di lele. Ako na din ni maayong jeri apa pasibungan kay natuguto puasa iya. Di sa to kasakas na puasa. Kasaya-kasara. Puasa. Itong ambong kasilipuan eh. Ya. Yang rasa puasa, rasa betul puan deh. Lele. Kamu nanti bisa itu mahal, nanti kiri tahun ini lama nanti gustas. Apa tuh mahal mulai ramati kung nayan ni may si bulan jibaw ni suruh tau puasa lo tahun jipulik. Pero dia pun nabangi allo ji. Nanti sa walang kama. Tuh, kajain ko na ka nakasis ito puasa ka jipurti. Kanya pun na patan normal lang kaman ni. Tuh, allo ngano bintalo bangitin aja. Tinurpuan aja. Kan pun normal lang putar lagi. Kalau tinurpuan ko na bangitin ng repura. Apa bedana? Oke, ko paring alasan karena mamong may kutwa. Paring alasan jipuri tawa. Ya normal lang. Sakang patan normal lang kaya niya bedana. Waktu panganre ji beda. Kuna jay na lanu kanre wat tulikaw ji. Kun mula ko sa 3 liter siya lo kuna patan normal lang. Kaya ka 5 liter sipat kan kuna normal lang ngapa. Panay di ko porsi na ako masalah. Nabangkit ka na dyan nilaran ito nga. Allo, tingka otak naman ito sa gagatin no buntu. Betul? Dari mana po yung apa ni Pao ka? Oo, nakamanyan yung ka. Ito, pusin na ruwag. Iya pintu nagasin yang ding nakakambamin yung ka. Ang pangi pa yung naridan niya. Ano, kulong pa yung naridan niya rin na muna longro. Iya, namang munasar ang dyan palila ko pinrun na. Apa kan ba? Apa tau tinggu si lorok apa? Ba't mo ko nyoba pa bu? Nagtong pinubiro, gayaan aja. Kaya mo pinubiro mo na to puasa, kamu di sini puasa pinubiro. Mana ini jangan cari puasa ko din ni pig, kaya nga nangyari puasa ko na pig, nung napati sa nabiro. Pati sa tinatun nandiyan, sampai natin mga. Ay, ngajar ako puasa pinubi. Sis sa kalen. Minto lorot po pasama-sama ni lorot no na. Lo ginaw. Lapit para lo jay-jay ro ng punuan. Biar ko sa limang bugo ro na. Katay sinta lo dyan. Kaya mo nyiksa diri. Agama ini tidak datang untuk menyiksa. Kaya na nagamay bagtong may lagi remo. Hindi na magpapasahan ay lorot mo pila asulong. Patay na mo taremo nun eh. Kaya talaga sinataw puasa. Kung natin na pila sa munchin, nag-aw di munchin. Ano na pila, ilalang mo magpapasahan ay lorot. Muli magpikro na. Ang pagkamariyak. Hindi ka nagpikro lang malas si puasa. Ako nagpikro ka. Ano apa, ilorot naman rahi puasa ka nung kaya mo ito dyan puasa. Palasan nga sa dito puasa eh. Ginahin may tao lang ulit pikro dulu. Sabay luhurong patanrakaan eh. Allahu Akbar. Yang lima mau ditahan bro. Katanya di kulit pin. Lele. Dapat yang lima ke lima macaran apa jahit mo? Ante bitaw baca nama macaran. Lapit lo ko. Ni patotoy. Jadi now, dia ko si sekreto. Now. Tidak ada masalah. Kau dia biasa. Puasa ka lang pali-user ko lang nena. Ano ni, kopi jadi ko lang nena ka na lapang sayang. Kita mo na bigyan, puasa tawa. Nabay na yapan. Nani kopi dyan. Urusan lang mo, kita puasa. Kapaw, lagi ko napili siya. Sari may baw. Ano halal? Halal di bawa. Yan dilarang arafa sa alani sa'it. Kaya ko yung garit mo sugiya. Napaw na nga ng palapa. Kaya mo sa... Lapa mo! Sige, mas lapa mo! Yan dilarang, kalau krepos! Ano pa rin to sa pagpasaan nyo na burakan mo gagagara? Ano rumal lang ang di ka sa kita? Lalo mo sige, tulo! Walang taan na di ka nga nalapang saya. Sige. Puasa! Ako, nisi nga na puasa. Ko, kita ko kung kumigit puasa. Lele. Nisi nga na puasa ko basi. Sekali. Aja, kami ko masusupayan nyo kung narumah lalabat tuan. Hindi na mag-iagagin niyo po sa ibat talak. At na bat talak na ko, di pari-pari ako na. Ako rin na dyan, alam niya gabi.
may timbre na sisa ni timbre na kurang apa na sisa? Abang nihala. Sana dia orang tu tenai ramah mana rumah lah nama salah jadi tenai dia malang joko tirun atau lah nanya satu dia ni. Kasih ulang kita ke pantaran kamar ngatip. Pakai mana tu tenai ramah apa jadi jamin tanah. Kau ini nyoba saya. Jamin kau dia ni. Apa nak kirim kau dari pikiran dah tahu? Kan kau kau ni. Oh hilala kumulai atas siang. Anu halala di kau mana rumah lah. Lain atas siang pun bangi. Jadi pun nanti dia pun timber na negara kodi na pun rumah lang pawa aja na kodi ni. Alok puasa ko, pagi kerek posko. Supaya tarak lah, aku kan jauh kami jauh. Yang banyak banyak kamanya ni atur ko. Bahasa dia tahu dia tu paling na kamanya. Samparan ni dia kamanya nano dari ikan na kodi na kamanya. Kami joget-joget sih pakai THR aja. Dia mudi sih. Makanya tahu kan aja nggak pernah baru dua kami. Amen. Banyak joget itu pakai. Nanti ku pau main. Dia tuh mau kok joget-joget gue punya baju sini ku pakai. Lupa tuh kami. THR nu dijanjanyo. Pura. Janjo, mana lagi panjanjan dijanjang. Kaya na agad nagkipag-joget nga. Eh, kaya tao ko pa na napapig-joget, sinupok ka namin sa Yahudi. Pagminyo. Okay. Gusto nila tulagang pagkaw ni pagkaka Yahudi. Yahudi ka tao ni kan lari karayan nyo. Napamana niya ngayon. Jari kumik, nagkipunay ro, jari ranuran na may bagit niya. Eh, kanya kayo mawag anak, may surut yung joget, may semua lagi. Eh, mo ito, malupok sa pasihat ko. O nagjungkir balik ko ba ng pusari ko, pasihat ko. Ako masalahan na. Iyan yung sa harap mo na yung taktik ni kabayun na. Tapok ni ka, tapok to kabayun na. Kapalumpat to. Mahat kami niya. Lele. Ano na, kailangan na bumingo mo na malo. Ano, lele. Lele. Anong manrati ba? Gini pa to sa? Yan sa labahan biasa. Kaya discuss ka na nga ito yung hindi na. Yan na bungai. Ingat din na to, nabungay ko na to. Yung kamu nyo nung pagkaraya, huli daw. Kamu nyo masuk ko na. Supaya niya tawat kayo na nakacalya ka. Kapunan niya gamay niya mo niya ang kaarot pa ngamal lang. Kaya may tao nakaahin ko niya. May niya. Ako lagi pa ka makakambin niya. At kawasin niya pare. Di? Jama? Kapit ka na niya din niya. Jogi-jogi. Apa niya? Di? Ako man. Kasi naman to niya pinupagit sa air ka. Ako pa jogi ka. Ano na? Kalau tidak nonton lupa aja. Akhirnya joget ngalanya THR nonton Karena memang agama yang Masya Allah. Intinya jamaah yang penting dari itu bahaji kita tetap mabing. Tok, rajin ke negaranya, bagi bajiki, panggaukan. Insya Allah. Puna bagi kiri karainya, wajib tongi panggaukan ta. Ajari kita wajib kalegan Allah Ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala tusanna